twabonye chance yo kuvuga gukomera kw'Imana Asante. mu rwego ruhanitse bene data Imana ibamugisha. Asante cyane. Reka maze nsome ijambo ry'Imana nageza nsome ico gihe mpaye nsenga sinkije gushima ninkije amazimwe izambwira Imana ngo wayibwira amazimwe ariko mpaye nshaka ngo nyibwire tubonane. Imana ishimwe. Amen. Ni ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi 88 no ku 11. Bene data ijambo nyirarisomye 88 no ku 11 aravuga ngo mbese uzereka bapfuye ibitangaza ibicucu bizazuka bigushime. 12 imbabazi zawe zizavugirwa ikuzimu cyangwa se umurava wawe uzavugirwa mu gihugu uzavugirwa mwirimbukiro. 13 ibitangaza byawe bizamenyekanira mu gihugu mu mwijima gukiranuka kwawe kuzamenyekanira mu gihugu cibagiza. Ayo magambo nyagaza nyasoma nari ayo mu Efeso 3:20. Naringize ngo nsome hakiri kare mbone kubabwira amakuru y'Imana. Imana ishimwe. Amen. Umwana yararirinze abana i Kigali aravuga ngo ayo ni amakuru tubwira abakunzi b'umusaraba. Imana ishimwe. Amen. Abakunzi b'umusaraba bavuze dufatikanyije kumva umuhamya umutangabuhamya uturutse mu bihugu bya kure. Imana ishimwe. Amen. Mureke kumufata ko ari i Rwanda hafi yicaye ku kibuga cy'indege. Mureke kumufata kuko mu munsi ni umushisi uvuye kure ampulisi mu Gashasha. Imana ishimwe. Amen. Iyo ndaba Imana sinza nyibona none nza nyirebera kure. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ndabanza mvuge gushima Imana kuri nibature mu magambo magufi. Nayo ntabwo yoroshe. Oya. Bene data batangiye nibature ari nka 4. Yego. Nabo bayitangira mu rwego rwo kubabara ngo bari barwajije umwana ariko nabo utari igitangaza. Utari umuhungu wari warabuze uri mu bandi abandi bari barakize. Ariko Imana yishakira ishimwe izigira ibindi bintu bikaremera. Imana ishimwe. Yego. N'umwana araremera agezaho bavuga ngo kubera ko yakize ayo makuru murayazi ariko azangwa neza. Yego. Ngo baragira igitaramo muri abatuye muri Sweden. Igihe babitayarisha abazungu ntibemera abaturanyi ntibemera ko igiterane kiba. Bari kubagira ngo turagumayo nitubona za visa. Tituzi gahunda zabo. Bisa n'ibirangiye. Igitangaza cyaje kuba igitaramo kirakomera. Imana ishimwe. Amen. Bamaze kuba nk'abantu 6 cyangwa 7 gutya naje banshiramo. Ubuhanuzi bwahabaye tutanditse amanjiko habe igitangaza wa muvuga butumwa bavuze ngo arigisha nibwo bwa mbere yigisha mu rukwerera. Imana ihimbaza. Amen. Habe nakumenya ntabwo ari kenshi. Ariko kugira ngo Imana igaragare soma ririya jambo ryo mu Bami 2 gutangira aho ngaho. Abami ba 2 gutangira aho ngaho ari amagambo ya Eliya na Elisa. Yego. Bene data ari amagambo azangwa neza mu rwego ruhanitse. Imana ishimwe. Yego. Nyasoma ndahanuye ndavuga ngo ushaka gutekereza ngo tuzogera abazungu batazi banze ko dushima Imana tutabashira so tutabatsa amatike kubera ikizu batoreka ngo dushime. Ni kwa kwakingina twagumye mu bazungu uko nukuvuga ibo boshaka two kwanga. Ariko nawe ngo ni rujambo nacyo Elisa nawe yagiye Eliya atabishaka kandi yari umucefu wiwe. Insano urisomye bukeza ndivuze bukeya ariko rero tubabaza ngo mu Imana y'umwisho. Uko nitworeka ngo tuzoshima Imana ndiworeka ngo hazobeka ikintu gikomeye
abazungu banze dufite amafaranga y'amatike dufite iki bamwe bari bafite amaviza bari batumiye ntituzogarukira aho yari ashaka tuzoguma tugende imana ishimwe amena ubundi nawe ngo aje kwigisha uriya muyobozi wabo mama mere nawe yigisha rya jambo rya Yesu ajana n'abigishwa be mu bwato kandi ngo ubwato butoye agapfa kuba Yesu ahari ubwato buzabura bukaba bunini imana ishimwe amena bene data ntitwari tugira no wikiriza wageza wigisha wenyine ngawe wivugisha mu rukwerera ukumva gusira kumwe n'umwuka nabo bagashiceka ubwenge bwari butaraza ariko muri nzira yaravuze ngo atatufunuri atakayotokea kwa mwisho wa dunia izo ziri mu duhezo tundi tuntu imana ishimwe haleluya igitangaza cyabaye kwivugisha ugafashwa ariko umwe ukabona n'abandi murangije imana ishimwe amena ariko ako kandi kwarahaguma kuko tuzogera kuri abasenda batazi imana ishimwe amena abantu baraguma bariyongera umunsi baravuga ngo pasiteri w'inyamata ngo umuhire ngo arigisha ndebe tasaraza nawe hano nyine muri abantu bangahe ibintu biraguma birakomera mu magambo magufi ndatwaye umwanya nimwe muzi uko tungana hano muri nibatura yego zatangiye dufite nk'abagabo 4 cyangwa 3 ariko imana igira amakuru akomeye we mana ishimwe we imenyera kure izo twibwira yitwa ya Elshada Yehova Rafari kumwe natwe haleluya haleluya turagenda tugana nk'abantu 50 igitangaza kiraba amaringa araba iri ya korona iraza none tubonye amaparuwase imana izanye mu bwihisho ibintu birakomera biraruha bigezaho aba twagera dusenga ngo imana ngo abagabo bondi boza turabwira abagabo ngo zabifunika muri mu gitondo mu rwego mana yaje we twari kumwe na mwene data nyine musozi wagowe imana ariko baraza abasaza baraza imana ishimwe amena ngibuka ijambo babwiye wa mu papa ariko uzana ubwoko bwo muri Israel bavana mu giputa baramubwiye ngo urasiga abagabo urasiga n'abana arabati kubera iki uretse n'abagabo n'abana n'abantu bakuru ndajana n'ingana nowe imana ihimbaza amena abayuda tugenda tudatamba ibintu zose dushaka turatwara abantu bakuru barahangaha ababyeyi bacu twarabishimiye mwari cyifuzo cyacu mwari mwumva tudusengera twaragisengeye mu rwego ruhanitse imana iradusubiza abapapa baraza bumva kandi n'utoro n'ikijya mu kuzimu n'ikijya munsi y'umuhanda yandi muri Amerika izi mwiziza munsi n'ija hejuru azazo dukundira kwifunika muri imihanda yo hepfo bazatugirira imbabazi bagira amasaha 2 ariko imana yo mu ijuru muri ubwo rwego rwa nibature imana iradusubiza umuntu wese afite igisubizo muri we turimo kwiyegereza iminota 30 imana ishimwe amena ibi bintu twarabisengeye imana ishimwe ko bene data baje umuntu igitangaza ashaje kuba kandi muri twebwe mama mera so yakira impano yo tuodiyo mu rwego atagize inama ngo tuzogira tuodiyo sinzi ukuntu ubwenge bwamubwiye wenyine ngo azoza afata ibintu zavuzwe none akabiduheza ngahe ari manu tuzosubira gashoboka ejo n'ejo ubundi zoshoboka ibintu byose bizoja kuri telefone z'indirimbo zose n'abavuga butumwa ariko kubera gukomera kw'imana birabashika kuri YouTube imana ishimwe mwe n'umwana wayo haleluya haleluya bene data ibi bintu ndubukaza mubibona ngo mugira ngo no gupfapfana cyangwa nimugane bakesho harangiza zaturutse kure Eliya atabizi imana ishimwe haleluya ariko Elisa yaguma arikonera ararwari yaramugata se ko wanze kugenda ngugire gute Elisa we Elisa n'abana banuzi bakubwiye batavangiwe Eli ukanga haleluya haleluya amena abantu bazoguma bagenda bagere kuri ukoma w'Imana bagere ku Imana ishaka imana ishimwe cyane aramubwira ngo se niki wowe niko ushaka ko ugiye kugenda niko kubateza bamutwaguye munsi niko ushaka Elisa we imana ihimbaza amena ukutwabare kudutaramye nta yindi nyungu dushaka mu isi durashaka imigabane irenga 3 kugira ngo tuneshe isi imana ihimbaza amena asante Yesu imana ishimwe yego Elisa aravuga ndashaka ibiri yawe data we ndashaka ibiri n'umwe ntawe yarafite okuri
ariko kubera gukomera kw'Imana Eliya aravyumva aravuga ati yewe bikubere kuko ushaka ndabizi kugira ibifaru ugira amasoko y'ibintu nta kibazo ntimukagira ubwoba bwo kubwira Imana hari amasitoke Imana ihimbazwe amen sandi Yesu we titubwiye amakuru ya Elisa ariko murayazi nuko twiyohereye muri Nibature none tumaze kugera ngo abantu baratanga ari 300 umunsi ngo babaye bake ngo 150 ngo umunsi babaye bake ne bashaka baye 40 bujya ku isaha ku wa gatanu taza 40 kandi yavuze isaha imwe iretse kujya koma nawe bene data kuri Nibature umuririmbyi yaravuze ngo oya sizibagirwa imirimo y'amaboko yawe Imana yadukuye turahazi Imana yadukuye turahazi haleluya amen 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 turabizi ntitwobibara ngo tubigira ko tuba tuguma ducemo Imana ishimwe ubundi buhamya nyirizina narishaka kubabwira amakuru ubu nabwo ni ubuhamya bwiza imyaka 10 yego iki kintu cyo kuvuga ngo ndaje kuri fishe nyabaje gutekereza ngo ese simutiyaje ariko nyanga ko bashira fishe mu nduru Kigali yari ifite amafoto asa nkuko ndari meze cyo genda nsenga umutima ukambira ngo ese siyo bashira kuri fishe tubaje kubona umugore wakajya none yari ko asenga ari uyu nguyu ibintu byakimeze nabi bene data ariko ndavuga ngo singiye guhungabanya amafishi ariko umuntu ushaka ifoto yuko nari imeze nsengera ibi bintu yoye muheza mu gikari ego nokuri nyagize icyifuzo kiruta kapasite mfite umutima urabinyemerera ndashaje ndi muzima Imana ishimwe amen umugabo umwe yaravuze muri Libure nyamuvuga ngo mumenye ariko simuvuga aravuga ngo ashimiye Imana ko ngo Imana ngo Yesu sigagenda mu mitima y'abantu ngo yaje kugenda sage yageza agenda arara Kaperinawumu makarara hehe ngo muka paseri wa Nazareti ngo barakunda kujana nawe ndamuga tese ngo sigara mu rwego yorara gitarama karara gutari mu iyo ngiye ariko mana ako nako karafasha ndabona tese barabizi ko namashize asandi ko ubuhamya buhari sivuze ngo ukurije ariko asandi nyine ko bantu babizi ko twamashije Imana ishimwe amen icyo gihe nyarishaka kubabwira ko ubuhamya bwiza imyaka 10 ubundi bwiza 15 ubwo ngiye gutangiriraho buzuza 15 ubu nyine kuri 15 z'uko kwa mbere tufite abahamya twari tubana mu muhana uyu mama unyikiriza none mama Dike yarababwiye mbere y'imyaka 10 ndababwira ngo nzovuga Imana mu ruhame yego nokuri aratekereza ati ndi wavuga nawe ngo igihe ntikirashika haleluya 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 yego Imana agaze inkorera ibintu ngagira ubwagagwa ngabwira Imana ngo Mana bozo ninde gupfa ntarabwira abantu banje amakuru y'Imana kababwira ndayeseka tari migane y'abakecuru atarabo tungana ngo nagasesho kababwira ati nkeneye kuvuga Imana keneye kuvuga amakuru y'Imana mu rwego ruhanitse yego aya makuru umugambi nyaragize kuja muri Israeli ndafite n'amafaranga yo gura passport yego nokuri ariko ndiyemeza asezera abandi tubana mu magurupe ndababwira ndetse ko ndagenda umutima wambwiye kugenda gushima Imana kumihirwa nyaragize ngo ngiye gushima Imana muri Israeli zotambagira igihugu Imana babaye mu isi ndico gikuru singopfa ntaragerayo haleluya handi akavuga ati nta mahoro abana bawe ke secondaire ise na wari muri fera muravyumva ariko Imana igira amaboko we ariko ndamashaza wambona afite amafaranga ntafite ndashwa Imana ishimwe amen abantu bakambwa ati tugusengere gute ndi mubwira Imana yonyine yari ijambo sinshaka umwirabura sinshaka umuzungu mu magambo magufi muri aya makuru umugore umwe yantelefone
arambwira ngo se ngo narahe makuru ngo kubitangaza ko makuvuga buri munsi ndabantu usengera nkabivuga yewe sengera ngo nibishasha naruvaje Imana yego nuko amena ikindi Imana gukora ukagira ngo kirashaje na bibiri izoyirekaga yanditswe ke Imana yo mu ijuru irafasha ico cifuzo ndagisengera si kwako niwo gupfukama ngo kirasubizwa nyapfukamye imyaka ine ukuri imyaka ine rero mbagaze mbana n'abandi ariko jewe mbaye ngenda muri Israeli kandi turesha mu bushobozi tugira gute ndabasezera aya magambo nyageza nyasoma nyababwiye nyabwiye Imana ngo Imana yo mu ijuru umugabo umwe ngo yavutse ari umuhungu umwe ngo amara agira imyaka 8 atarabyara ngo akabwira Imana ngo Mana ngo washoboye ibintu byose ngo ariko kumbeza umwana byarakunaniye ndi wo bishobora ubindi byose warabishoboye ariko kugira ngo mzare byarakunaniye gwabwira Imana no kumugora arabyara azara abana 6 Imana ishimwe Imana himbazwe naje ngageza ndibwira se subize ngo abantu bazoje sorora bamana wangirimba basingira ari kwisi yaje gushira nyari mizi ko nzogeza kino gihe ngirira imbabazi ndashaka gutarama mu gihugu bakoremo ibitangaza dore ko bavuze ngo Amerika no mugabane ntiwigeze uturayo wageze kwa kundi wageze mu Rwanda kundi wageze muri Kongo kuri muri yavuze ariko kiriya gihugu bakoremo amateka si sorte ariko nzohagera kandi ndashaka gutamba igitambo ndashaka gutanga amafaranga nyo kuri modoka ndashaka gutanga amafaranga nyo kubaka kanex yari no muzu ntowe ariko ndashaka kuyatamba nkitemberera iwacu igitangaza kiraba bene data mu rwego ruhanitse mu magambo magufi Imana irangije amafaranga yo kugura passport Imana ishimwe amen Imana ndoze bakorera amafaranga bogura inka 3 ku munsi jewe nyari nganya passport nkayisengera ngo Imana impeza amafaranga passport 50 yego nuko kandi ngashatse passport maze kurangiza ziriya z'imyaka 2 6 nyagaza nta sepase ngo sinkira umuntu wo kucanda zangombwa kandi ntirisa ndafite n'ibihumbi 10 ariko nkabandi umuntu w'umukristo wo kucanda zangombwa koresha amasepase 7 imwe itarashira ngiye ku karere mbira Imana ngo yinti zoshira ndashaka icyangombwa cy'abana nyari umwami haleluya ariko Imana igira amaboko we Imana yaje we yego rese pasi yageze shira sinje mu isoko tirikanje ku karere cyawo mbayeje ariko ngumva ko pasi yanje hejuru mu buryo bwo kwizera mu magambo magufi Imana ipeza passport nk'igitangaza impeze mu 50 mbira papa kamareza ngo mperekeza ngiye kugura passport atesewe amafaranga arahari yego arahari ngo mu 70 umuntu yageze ntuza none passport kuri 50 na 20 arahari ku ruhande Imana ishimwe amena afite ya gatatu ariko sindazimenyera Imana ishimwe amena imwe yarasize nza hano muri Mugarasa ya Kigali ngo birihutirwa ndaho mpaje ndapasiporo cyangwa ndana mu ntara hano bitonde tereka ngende Kigali hakuruje ku tanga tikezi Kigali nta rugwenzi ifite gwihuta kubera gusa ko nyageza nyumva mawe washa kapase yakimbere gushaka ibyangombwa bikuru Imana ishimwe Mana amena Imana yo mwijuru mpeza amafaranga ica mu muntu mpeza amafaranga arambwira ngo singavuga izina giwe iwacu bazavuga ngo zasagutse cyangwa nawe no kukavza mama dikara muzi niwe namubwiye ni nkora mutima yaje Imana ishimwe amena yari yarageze iminsi yo gusabira umuntu uzompeza tiki nduriya muntu azakomeye tuzabimenya wamana tuzahindura amateka sinzumva nimbazagurishirizwa ngo bampeze amatike nimbazagira gute Imana iri yaraje impeza tike tarama muri Israeli iminsi 10 Imana ishimwe amena ngero nyagaza nshaka kugera nahandi ntaragera nsa n'utoshetse kubera kuko gusa ngiye ndajanye n'abandi bagore sagora pastor bariko bagenda so kuvuga ngo nduta abandi bagore ariko nyari ngira umugambi usumba bo twari kumwe nkavandi Imana we wace kuntererana urarinze ngo uzereka bapfa ibitangaza urarinze ngo bicucu bizazuka bigushimye urarinze ngo icubero cawe kizerekanirwe mu kuzimu wangirimba bazingihari Imana ishimwe amena cyakwa kundi bageza avuga tukira abana ngo faranga ruzoba rumwe nyarefuka tese faranga rugiye kuba rumwe ndaritegeka uzi ko nzo kweza ku mafaranga ukaruga ko twamana wangirimba bazitara barumwe kwampeza kaguhezaho Imana himba amena
icyo cyose kwari ukugwanya kapasite y'abagore b'iwacu nyakubwiye abagore niyo nturutse gutarama umuntu ageza za 12 ngo azatanga ibigori bitatu ngo yakoresha ngo numutambika yakora igitangaza ngo yatanze ibishimbo mu isafuriya ariko mana yo mu ijuru ndaba ngo se kino kwenyejana twagiriwe amahirwe yo kuza mu bihugu bikize uko twahindura kapasite yo gukorera Imana niho ubutumwa bwanje buri yego sinyari ngira icyifuzo ngo nzogura amazu nyange icyifuzo ngo bizogire gute izo bizozanye ariko nagazangira ngo nzokorera Imana mu rwego ruhanitse Imana ishi amena Imana ifunguza 2,500 z'amadolari ntayatunga ntayazi ntoyahembwa Imana yameza nja muri Israel ndakabye ndafashe kerete abana bakisegondere ndabona kora kuri kiosk Imana ishi amena Imana iranyereka mu rwego ruhambaye Imana ingirira neza ntobabwira bene data yego icyo kintu ngo kiba Imana isa n'ingingura ikirere Imana ishimwe amena nguve muri Israel nabwo mbwira Imana ngo sindi ntabaye hepfo ngo zangu manyakira imigisha yo hejuru nyakubwiye ko nzoguheza none ndashaka 600 nguheze nk'ituro ese kunyagezeyo cyangwa no kurota niyo 600 nayo urumva ntayo ngana ifite sinyafite na capacity 50 Sertarte yakoresheje kugira ngo Imana yo mu ijuru ise n'uhinduye ikibazo cyo gusenga nyagazanye ndakare gusenga kabiri shenka mu rusengero ngo bane bagore bataraza ngo twisahura nabango ndakwiyariye nyine ndashaka kugukorera ndakinga mu rusengero abagore bataraza mu cumba narishaka kukubwira amakuru w'Imana ukuzubona ngo ndicaye warambaye 2,500 z'amadolari ngo ndicaye ndatu ndaguheza nzoguheza ituro rya 600 uzokingikana isagi wacu amadirisha niko nyari nyakarikiye niko bari bambwiye agura none ndimbabazi mbeze amafaranga nguhezeho haleluya ariko Imana yangiriye neza Imana yo mu ijuru we haleluya haleluya yego Imana yo mu ijuru ingirira neza mu rwego ruhanitse iza gushingura umugore hano Kigali ntazi ariko kubera ishaka gusanga n'izo muhungu wiwe undi mwana aturuka muri Amerika muri Houston washike nda telefone gani wa mugore uri mu ciciro tubona na telefone yego turi rusororo tumaze gushingura nyina duhe dukaraba aravuga ngo sengo nari kumari hehe ndetse ngari kumiwa hehe ni nguyu nyine wo kwifisha bakaba dese ni uwe mutanga buhamya mwamenyerega ko abantu babanza akaja ku mashari ngo bazokizwe ngo banagwaruka abakristo dufite ubuhamya Imana ihimbaza amena wa mwana aravuga ngo arakeneye ngo kumbona mpamaga papa kamarasa twari kumwe na mama we ukicukira yapfuye aravuga ati hari umugore wambwiye ngo mama nyarukume azamuheza imikenyero zo mugurishirize ntabyo nyarinzi singarizi kiganza cy'Imana ko ari ukigiye guca namwe nkabanza ubwira abantu babizi izi mikenyero nyarizi ngo bazabayigura imeze kuri singarizi ko bazasatura kuri shakindi ni Imana yakinyigishije Imana ihimbaza amena nabwira umugore umwe hano mama baramuzi ngo mama Negrita ndamusobanurira cyangwa none umuntu uko arashaka Imana neza sinzi izi mikenyero nta nyungu gasinzi ko izogera sinzi aho Imana izocaga mama Negrita nanzungangirije angura imikenyero ndayohereje nyama neza go muhungu ko kumwikuraho ndashutare nyamuhaye ubwo ngabanya kabze amadolari 200 kugira ngo ndebe ko nyakwikura uwo mugore iyo mikenyero se ndayimenye igira gute muri market ndishimye tase bazagurisha gute ariko simenye ko ari igisubizo cyo mu gitondo cya kabiri abandi bataraza Imana ihimbaza amena nguzi imikenyero y'ibihumbi 160 siganye 40 muri amadolari 200 nyakaza bene data haleluya amena 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 wa mugore muri sonzi tutavukana tutaziranye bavuye muri zura arambwira ngo se uzagurisha nganje ukubona ma izi mikenyero ndabizi ndukubona ijoro rizarigurisha Imana yashatse kwiharira igicubahiro Imana ishimwe amena kugira ngo Imana yo mu ijuru iharire y'amasengesho ya mu gitondo abandi bataraza wa mugore gurisha ya mikenyero 800 ya 600 nyageza nsaba ndayabona kashe ngo ndaheza Imana ishimwe amena haleluya 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 bene data nubwo abantu bayafite bayakorera ntimuyavugere twe twarakenye twari tugira isoni zo gusazira mu bigo bitatu twari tugira isoni zo gusazira mu ndengo bishimba ngo umuntu yatanze uzara utivimishije ukabyara gatandatu tutabazwe ariko tukabishimwa imbere y'amaso y'Imana
ndavuga nzoshima imana mu rwego ruhanitse ndafite kapasite yago imana izoza yigoborera yonyine imana ishimwe Amen. imana imbeze inyungu ya 600 batarenzaho n'ibihumbi 10 imana ishimwe 600 ngo ndimuyafatiye hano i Kigali cyangwa muri Amerika nawe mugashasha mufate mu cyiciro cyake imana yimbaza habe n'ubu nta urayasanga muri saro aracyari kure imana yimbaza Yego. imana ikoresha gitangaza uwo mugore ava mu ico gisubizo tamwigize ndagiye gucuruza ngo mfite ngo nzunguka gutya ibintu gusa bitasi imana izisubiza n'umuntu wujije itamenya no gupanga iga gupangira imana yambaye umugore umunyarwanda akangira izo ngizo ntazi imana ikampeza umuntu uvuga ati n'uyu yarabitwara imana ikampeza umuntu ushaka icyo nta telefone mfite imana ikampeza gutira telefone kugira ngo ingirire neza ariko mana nimuzaza mubona kwifisha abona kundi wa mbere yose akababwira amakuru timubwira ngo ndakuzwe timubwira ngo ufite ubuti timubwira ngo bigize iminsi imana yimbazwe haleluya haleluya Amen. igitangaza kiraba rero ikindi cyiciro kirabaye kiganza mbabwira buri munsi naco gatarampume ngira imana ngo ndashaka gukora mu rwego rukomeye sinzaba dogiteri ngo nzohembwe miliyoni 3 ngweze amafaranga afatika ariko ndashaka kuguhezaho ndashaka gutanga ice cyacumi cy'amafaranga wa dogiteri butanga uko nguko gankabisa mu rwego muze yaravuze ngo yasenze imana bukeya ngo umugore adahanumva izayumva haleluya Amen. ariko kubera ko cyari cyarangoye ico twifuza nyageza ngisengera muri shambo mvuye muri sara kugira ngo nabupaka mazana ibintu azomene ko nta bucakura azomene ko imana yihari ijambo haleluya Amen. ngo imana ngo ndashaka iganza cy'imana cyandikiye Berishaza nabi ese ntuzabandikira abantu neza nyakubwiye cyagiye ko abarozi bazava mu bijombo bagatarama muri zuru bakava mu bijombo bakarara ibuvira ariko abakirisitu kuja muri Israeli uzarakunaniye imana ingirira imbabazi iranyikure irampeza ndahatarama iva mu matiku imana ishimwe Amen. none ubu ndashaka amafaranga ariko turinze ngo ziga mbona icete kore muri kaminuza i Kigali ariko kubera kuko ndi kumwe n'umuntu warabine kaminuza turi kumwe hano kaza amafaranga hano Amen. haleluya haleluya Hallelujah. Hallelujah. umukecuru umwe umukristo yarapfuye mbaza mukazana we ariko kakageza senga kanga arambwira ngo sinyageza mbara ngo ari ku munsi nyabaze ngo yageza ubwa 15 ku munsi Imana ishimwe. yaje kuryamisha umwana ngo agasenga agashika muri shamba agasenga yagaruka gasaba agasenga yatanze agasenga simbabwiye ngo nyageza nsenga kangahe simbabwiye nyageza nkiriza ariko izari byo byose umugore yarasenze aravuga ngo ndagusenze mukamusoni haleluya Amen. uko nyari nshobojwe hamwe n'imibare y'imana nasenze imana mbahaye atari ukugira ngo ngure amazu atari ukugira ngo mbone umutahe imana ishimwe Amen. imana iranyihanganira naco ngipfukamira imyaka 2 ariko amagambo y'imana nkabwira bene data turiko hari ikindi imana igiye gukora yewe ndamafaranga bazamo gukumwaka jezo yamba umunsi umwe tuzakira imana mu buryo burambuye hari ikindi izakora imana ishimwe Amen. Garwamba itangaza mu rugo ntari amatangazo twamenyereye kurara tutari abana bashushiwe na malaria ariko tuzorara igitangaza yewe muze tuzobona igitangaza abana bose bafite ubwenge nta muntu uzokora tuzokora ngo tugirizwe kujya byintu tuzorara igitangaza tureka ko twaturira abana bagwaye maza malaria ariko mana haleluya Hallelujah. 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 mu magambo magufi imana iri yarashe Yes. ubwo ganyageza nibwa ntazabandikira Berishaza gusa n'abatuka tabakirisitu dutarama mana we tuzi ko twagatarama n'abana ntabisuru bete ntibwaye musonga uzi ko twagaza dutarama ntabyifuzo dufite ari ubugingo gusa mana wangiriye imbabazi ubu ni pratique nzoza uvuga ngo dore imana yakoze ndarwanda ndabwira ngo se mana nyarishaka ko imana yazigaragara umugabo wanje yarabonetse abana barabonetse abahungu n'abakobwa mana ya nzopfa imana itaragaragara nzopfa gutya gusa ngo narishimye gusa mana ngirira imbabazi ugaragare kuri ije mana ishimwe ndababwira imana ngo mana nimba uzobona amafaranga azondusha imbaraga nimara kuyabona bakavuga ngo dore imana ya Nyarukumi
barabizi ko ndamuzunguka ntamwirabura nkabwira Imana ko ari ikiganza cyayo nagaza nkakuzozunguruka ahantu ukizosanga abandi bakibona inzoka zitanu Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sunday, yes, sir. Hallelujah. Sunday, yes, sir. Imana we zumva amasengesho y'Urwanda bavuga buke yawe nuwara ku gitangaza cyawe uzobwiye we Imana we Imana ishimwe we. Amen. Imana iri yaraje mpambura ibaro sanga mwamere igihumbi yanze mbabwira buri munsi nzoguza nk'umunya repete Imana ishimwe. Nta kibazo nuko Samasana yo gutinyuka ngo yarashize simyenda nyatahaye. Hallelujah. Hallelujah. Singa twiyarongoranyije. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ikintu ngabwira kuko Imana yo mwijuru yamfashije n'ubu Man, imyaka 15 ngabwiye ko izoshaka 15 z'uku kwa mbere isonga se yaje mwe mayero ndatayibizi Rukush, man, ishimwe. Hallelujah. 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 Icyo gaye muri Israeli abandi bageza kodesha ikanzu ngo bashane muri Yorodani gitwaye ko Yesu abatizwa bana amubatiza je ndavuga ndarigura ndirijana. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Sandi Yesu we. Amen. 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 Azatwereka rya sanduku ry'isezerano inkoni ya musingi izindi ntwaro zose zakuraga ibitangaza. Hallelujah. Aya makanzu nyabise atarakuja mu bukwe nyabise nk'inkoni ya Mose. Hallelujah. Man, ishimwe. Amasoga sinyabise ndezohereza abana babyirutse nyabise ari kugira ngo nzanye Imana ngo dore. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Aya makuru simigani y'abakecuru sibisakuza nkwa dore hano Imana ihimbazwe. Amen. 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 Aye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bene data Imana yaraje ayo mafaranga ndayabona utekereze ko ari umugore muza amaso y'abagore ariko kubera ko yarapagaze yarakwerekana Imana yambwiye Imana ko sizoguraho n'urukweto rwa 5 sizoguraho n'igitenge. Man, ishimwe. Ndi mu cicaro z'ibitenge nzokumahisha mu rwego nyagusezeranyije ubimenye uri mu ijuru. Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Imana iri yarasha ngo bucundi munsi umwe nimuzamumva mvuga amafaranga nyageza shira Imana muri pratique izikora mu mafaranga kandi yari nyakenye ngo ndayiheze. Imana ishimwe. Amen. Amen. Undi munsi ndasanze ukugana uko icyiciro cy'iwacu ndiwo kurijana mu nzu ngugure n'undi muntu amataga kujya abagabo bazabagurana amakahwa uko twebwe nuko tuzahora muri kicecera. Umugore umwe washaka 50 mbwe ntukamenyeshure yewe kandi tuzare byanje cyangwa ndizi yaranje mbishaka ma umuntu azoba ndakindarakora kafanya umvasizi ntukamenyeshure mama we nta kibazo. Undi munsi muti murambwira nyanya gwa tefaide ndavuga nti se ko ndaringiye gupfa eka nyitangire nyifungure gutanga aya mafaranga ndo 150 mpaye muntu. Ayiwe aho naho nyabonye Imana nabonye Imana aho ngaho. Man, ishimwe. Ariko Mana twarasangiye wajyandanye natwe mu bihe byari bikomeye wazinyange intambwe zacu. Hallelujah. Hallelujah. Ku rutare. Hallelujah. 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 Ingorana ni manje nageza nkakawushira Imana muri pratique amafaranga twarakenye tuyabone tuyaheze Imana. Man, ishimwe. Muri iyo kategori nyahaye umuntu 150. Igitangaza kira ngo busha mu gitondo ngenda gusenga muri salon mvuye muri shambure ngo mare gusenga subiye muri shambure saa 10 zambitekereza nyarayirezeho umutima urambwira nta muntu uga nta mandiko nta muhanuzi nyarabwiye Imana ko sipfa kubahanuza sinshaka abantu ko baje kumenya makuru yanje nawe uzofungira imbazi ega ndangana bana ndamayiza bageza bazaganurira abantu bose ngabwira Imana ngo sinya ko stop. Umunsi umwe muhanuzi umwe yaragiye kumena yamaza n'ureze Imana gisanze se bagiye kwirote gafasi yari kuvuga ngo yewe ngo nubona amafaranga n'ukuri nguzoduheze nyamaza n'ureze Imana gisore twari tubana hafi ndasa gafasi kwirote gafasi agiye kumenya makuru yanje ariko Imana igira amaboko. Hallelujah. 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 Amen.
umutima urambwira ngo garuka usenge ngo nshike noneho muri saro porogaramu zo gusenga zitandukanye mbwira Imana ko umusaza wicaye muri saro mpumuye yego yarakoze ndukiga ari kurangura mbwira Imana ngo Imana yo mu ijuru abanyarwanda abagabo bakuru baciye umugani baravuga ngo umwana azajya inkoko ngo isakaruka amashara mu gitondo sinzazanye yaraje ngo ndiko ndizera ngo ndiko ndagira gute ngo nimara ndira amaso tingirira imbabazi ndiwabonye uko ndifite kapasite yo gutangira 50 ngo umurego ngirira imbabazi uzozuruka amashara mu gitondo niwe tubana ngirira imbabazi w'amana we ariko yewe amwe yagizaga imyaka 4 ayandi akagira 2 ayo nono yagize iminota 20 Imana ihimbaza Sande Yesu bikurikirana na kapasite Imana yashoboye mu imbaraga haleluya yego haleluya nyishisha muri salo mbwira muzehe wa zamani ndamubwira ndetse uraruka amashara y'umunsi urako ntangire 50 muri wewe turaruka amashara uzozuya kwa tuzozuya ku musozi ngo ndiko ndatangiza siwengera ko ndize ariko ma haleluya ngo mbane ndoga nyigende Kigali kurangura ngo shike kuri Nyabarongo papa kameza ran telefone Imana ihimbaza amen arambwira ngo narukungo ntugasere kuvuga ikintu kitahisha ari marishu bari muka tese kuberiki atuzi ko umwana ke kukwandikira ku kibanza akasanga agapapuro ka buriyo kajya kagasuku kazingiyemo amadolari 100 nyaruko ikibanza cyane cyacenda marayika atambuka icuge yazanye saa 10:20 nikubutumye itambuka ibibanzi 8 marayika mu gitondo ubwo nyine ko masara mu gitondo uraruka masara bamuzehewe ya kandi namwe no yayishije mu gitondo nibwira makuru nyigendera ko haleluya Mana yo mwijuru haleluya Sana data tukibana mwisi Mana yaje we Imana ishimwe Gamara yangu ati we atumwana yasanze sana ku kibanza we kandi gangoriza ricafura bagazagira ngino ricafuye Imana iri yarangizana agapapuro kagasuku ishira dubure y'agasuku irambika mu idolari umugore mwarambira ngo sema makamarisa we ngo na mahoro tese sivuye uriya sibirongora ngo ebe yavuye wanda zamugoreza ndutambara sivuye mu kimuza mu ndeberino mu yuda muzamutangazwa n'Imana yanyoreje mu gitondo Imana ishimwe ihagararaho Mana mbwira Imana ngo no urantoshe Mana no ukoze igitangaza mu minota 20 ubwo bavuga amashara mu gitondo wa Mana yo mu ijuru ariko haleluya bene data sinabwiye ko nakoze cyane ariko kapasite yaje yo kuja ku afisha ni deni ngiraza y'Imana sinzi haba umwo sinzi kundi Imana izawushura Imana ishimwe igitangaza kirabaye amasaha aragenda ariko Imana ishimwe amen no za kategori gazari nyinshi undi muntu araza aragwa baravuga ngo yarwaye kanseri hano Kigali wo muri family no nta mwana afite wo gusenga ayo na makuru mfukamye munsi y'ijuru uko ndabwira ababyeyi banje n'abantu bamenye Imana yego n'abandi bantu tuziranye no nta mwana afite wo gupfukama kwa kuni ngura ariko masha yamangende kwa madiki sinanongeye kugukabira umuntu azagira kwizeraga kawe mama ndi mpeza kubumbisha na yewe ngiye Kigali mutaza kabatike n'igitambo yewe none ko bamutayemo kanseri nzindagira gutewe kandi n'umugabo asinye umugwaza ariko umugwaza twase umwezi 10 kwijoro tubasi isenga yamurayeho icumwero timbeza kumbira mu madi nawe ndaza kumbira yama yampeza ndambaza atese yewe igute Imana cyaguhaye ayaye izo ngizo se nazo Imana haleluya ayiwe Mana we Imana himbazwe we amen haleluya Sande Yesu vizuri kuwa mtu wake sitapotea kamwe haleluya Sande Yesu Munda zaka
yaba imana mwakanya ngo ikaba imana ngo ayihezeho ariko mana Sande Yesu sande data ngaragara ibwiye amakuru kera ngo mbikire ubwenge singashobora ubwenge bwo mu kizungu ubwaje bumbikirije ejo uzakoreshwa na ubwino sinyobuvamo yego nokuri noneho nyine busanga he ubwiye mu kindi cyiciro noneho ndabona kamafaranga 100 ngere hariya si isa n'umurahi cyumweru arayambayiza mu magambo magufi ndayazanye hayo umuntu nabwiye imana nguruka amashara yarahumiwe mbwira imana ndi noneho simba no nkubwiye izi minsi mu noneho simbazi ungirira imba ariko gusa kuba atarapfa kabona 100 z'amanyarwanda ndimubwira ngo biroroshe tumufata ngahe bitogwa kwicukiro n'ibindi bikomeye bene data igitangaza cyabaye uwo muntu arayankavye ndaguze mpaye umugwayi ngo mansubiye Butare ikintu imana yakoresheje kugira ngo mpeze ayo mafaranga yo kwishura umuntu kwizerwa kaba ntibibaho igitangaza cyabaye mu magambo magufi mama dike nandi yombwira ati gute kandi nase sinageze iminsi kandi sinyasenze nono yarishimye gusa ko uwo muntu yapfuye arabona ikiganza cy'Imana kuri nje yarishimye gusa ko yapfuye azi ko nyamugwajije umweru yarishimye gusa ko byagenze gusa nta bindi zo kuvuga ngo nono ngo Imana ngwira utako ndiko nageza nyumva kubera iki mire ko Imana yacahari nzara umusaza uracumva amagambo magufi muzi igitangaza cyabaye Hallelujah. Ariko ende data simba abwira amafaranga mubwire ngo nukuyakunda cyane kwari ukugira ngo nyabahoze twatubwira abagore biwacu Imana ishimwe Yego. mama yakimana yakoresheje kugira ngo isubize kubera ko girezira ibihumbi umuntu yaranze telefone ngo nimubwire nimero ziwe nta mwana wanje uraza hanze nta muntu tuziranye uriyo arambwira ngo se wowe ngo se amafaranga ngo ayo mazina ngo nizo ukoresha kuri ngo ukundanga muntu yawe ngo yawe nyara kumenya amasusa nde niyo yewe ngo message kwandikiye wowe umutima warambwiye ngo tuzosangire nawe Imana ihimbaza Hallelujah. ngo kandi gitangaza ngo ngwaye inkayiza anyohereza amadolari 400 Imana ishimwe. Imana yo mwijuru we Imana yaje we bene data shema Imana amakuru y'Imana ni meza Sande Yesu ndeke yanga ariko sifite ubute bwo kubwira amakuru Imana ishimwe Imana ishimwe ikanda kandu nkeneye kubabwira nako kankozeho nitumara turangiza amasaha yagiye ariko Mana twaguze imodoka i Butare mu giturage mbwira Imana ngo imodoka indekirego uriya mwanya ndawishura sinyaze ngo nzanye n'abadogiteri ngo tuzogura amamodoka kubera ko ndishura umwanya w'abakire ngiye kubishura Imana y'imbaza Hallelujah. ariko ndageza nsengera mu furuka muri nibature mbwira Imana ngo Mana y'umwijuru iyi furuka zoyikuramo amafaranga ngishura ya mwanya ndabwira ngo nzowishura amadolari 200 nzogura apfakazi 2 za siperi insa n'ubushuye ibo badafite abagabo bazojana mu modoka kubera ko Imana irishema tukagira na papa kamaze imyaka 30 tugezaho none mu mamodoka idukuye no ku maguru noneho Mana we Manishimwe wenda data amagambo magufi twari kumwe na mama nyamutima nukuri ndabizi ayo mafaranga yaraje umuntu yarazanye nawe ari atageze kuvatire kuyavana i Kigali arambwira ngo yarashaka ko ngo dusangire ngo yagiye muri Canada ngo nziyagira champeza ngo ariko yanzana isamu arasubirayo navuatiye gusa arangemuriye igisiga zahamagara igisiga ya kivi urasira suba arico mugabo ufite umugambi wanje Manishimwe naguciye nkimazi mu biganza zaje nza kuzigama bene data turi kumwe kumwana ntabute twiyaraje kuvuga amakuru y'Imana Imana irashahari imenye ko duhe twishima Mana ndagushimiye tubwire ngo ndakerere tubwire ngo ndavuze tubwire ngo nizina kamaze nyari kwamamaza tubwire ngo hari ikindi kintu gihari hari imbaraga zitazo ndagushimiye ko wanze kuntererana isa kandi afite ubwenge ndagushimiye ko uzusubiza kurenza kapasite y'umuntu atekereza ubasha gukora mu Efeso cyane ibyo tuzodutekereza nizo twifuza izo bintu zunageza amenye ko uzobicaho uzocanga ariko haciye kugira ngo uyiyereke Mana ndi munsi ndumuswa ndi munsi y'ijuru Mana y'ijuru mfukamye atari cyifuzo cyo mu kabiri atari cyifuzo cyo mu rusengero ariko Mana uri yarashungirira neza ndagushimiye
ishimwe ryacu rizamuka imbere y'amaso yawe. Urakoze kuko uri kumwe natwe kuzageza kumva ko ibihe. Urakoze uzoga umujane natwe, uzoga umuganzane natwe, intambwe zacu zozikomereza ku rutare. Icyubahiro cyawe ushakire kuba gushaka kwawe mwami Yesu. Amen. Mana turaguhimbaje, Mana data, Mana data, Haleluya, Mana haleluya.